So hello babsong jotono sari kaham tini ang noroni bagai haino hai latest rubber domestic price in Agartala no tui fajak so norok so yasak naitung di songke babsong norok ani screen no nugi man kana latest rubber update 11 minute kajak asomsa notice ongkharjak Government of India rubber board ni phasing tei as on date 13 tarik 2 March 2025 ni sanja jorani latest update songke babsong norok ani screen no nugi man kana tini ni latest update egloge ongkharjak puilao tongo kothayam te second tongo kuchi te paithago tongo Agartala so babsong fighting ke jeng chini Agartala ni latest domestic price no cheri naliana oro tongo duita category wise kaisang ke RSS4 te kaisang ke RSS5 RSS4 rubber sheet ni price ingkangke 18,300 S per 100 kg no divided by 100 is equal to 183 rupees per kg 183 taka kg o kelayo te RSS5 rubber sheet ni price ingkangke 18,100 S per 100 kg no divided by 100 is equal to 181 rupees per kg 181 taka kg o kelayo songke bayap song norok jajak tongkangke o video no like te share kherdi te chini kubun tipra sorbo nungnang theng songkha bayap song norong no te kaisa kobukmung norong ni area o busuk rubber red cholwi tong norok kisa comment ke sanani tapongdi.